وياك ما تقتل الناس يقتلوا ليلك. سير لورا اي ملا عليك كونترا. ايوه كنا على وحبال الجويرة. نهرست من سوريا متى كنت صغير، متى كانت بديت الجويرة 14 سنة يلو. ويانا اسمي مكتوب في الايربورت، متى ندخل من الايربورت او متى ندخل من كل مكان على سوريا اسمي مكتوب. برزان بيوداك تقبضوه وتدخلوه الحبس محبداك كان كونتري الاسد. Emozzjonijiet qawwija ta' ferħ spikkaw fost il-komunità Sirjana f'Malta li tisbuq is-7,000 ruħ. Ħafna minnhom ħarbu mingħajr twelidhom minħabba Bashar al-Assad, il-President Sirjan li neleb minn grupp ta' ribelli immexxija minn Abu Muhammad al-Ġawlani. Illum Assad, akkużat li orkestra taqtija l-gwerra ċivili fil-pajjiż, huwa maħrub, hekk kif eb fuq ajruplan meta ntabaħ li r-reġim tiegħu kollassa. Damasku tinsab taħt kontroll tar-ribelli, ċelebrazzjonijiet brijużi fit-toraq. Il-pajjiżi fil-Lvant Nofsani llum qed iħarsu lejn il-futur tas-Sirja mingħajr il-President Assad, hekk kif għadd ta' mexxejja tal-komunità internazzjonali inkluż l-Istati Uniti u Iżrael laqgħu t-tmiem tar-reġim Sirjan. Hemm ukoll tħassib u ottimiżmu kawt fost dawk li qed jantiċipaw li fl-istat vulnerabbli tagħha l-integrità territorjali tas-Sirja ser tkun medda minn riskju ta' kaos, estremiżmu u terrorizmu. The Assad regime was internally rotten, mafia-like corrupt, and there was very little real loyalty. So this whole system was kept together by fear. Iżda fost il-komunità Sirjana f'Malta uħut minnhom bidmuh fajnhom. Il-futur jibda millum. Issa sajr Sirja, issa يوم طيب حفنا ودان اليوم يانا وكل حد هناك نستنى ليله من 2011. Raddew ħaj li l-poplu Malti u l-Gvern Malti għal mod kif laqgħu matul dawn is-snin bħala refuġjati meta kontra qalbhom kellhom jiżgiċċaw mit-terrur ta' artom. Fil-aħħar ħanajdi grazzi lill-Bablu l-Malti u lin-nies il-Maltijin u lill-Government il-Malti illi ħallana sev hawnhekk Malta. U x'inhuma l-aspirazzjonijiet u l-ħolm tagħhom għas-Sirja tal-futur? Nixtieq li jinqad il-Bablu Nsara, Katlik, Musulmani, من كل مكان عشان لم اللود لم الشيتي من كل مكان سريانا معودين. كنا معودين قبل انقلت الجويرة شردوا دوك اطفال ودوك الناس وشردوا الفاميلي، نشتاق اللي ترجع تنقعد كيف كانت السوريا ويرجع الببلو كيف كان ونبنوا سوريا من جديد وترجع سوريا اصبح من اللي كانت.